Dobro večer, danas ću vam pokazati kako zaraditi pare u pravom životu. Sve što vam treba da bi zaradili pare jeste kladionica sa jednom ili više ruleta. I naravno pare za početak. Evo sad ću vam pokazati na online igrici, a vi to možete primijeniti u životu. Evo sad smo u kockarnici sa 300 dinara. Koliko stavljate novca na početku, toliko ćete i dobiti. Izda se kako? Dobro, ne slušajte. Sada. Uvijek igrate samo na crveno ili samo na crno. Igrate na crveno 10 dinara. Ako ne dobijete, onda igrajte 20 dinara na crveno. Ako tad ne dobijete, igrajte 40 dinara. Ako ni tad, igrate 80. Tad vi trebalo dobijete 95%. Ako ne tad, igrate 160 dinara. Znači uvijek duplirate. Uglavnom, ako smo počeli sa 10 dinara, na kraju ćemo biti u plusu za 10 dinara. I tako idete u krug. Nemojte počinjati sa više od 10 dinara, jer možda nećete moći da platite posle. Zbog 5-6 krugova koji obično budu. Znači, došli smo sa 300 dinara u kockarnicu, a otićemo sa 310. Na primjer, uplatimo 10 dinara na crveno, ako ne dobijemo, uplatimo duplo, to je 20 dinara. Ako ni tad ne dobijemo, uplatimo onda 40, ako ni tad, onda uplatimo 80. Kad smo već trebali dobijemo, ako ne, onda uplatimo 160, taj već treba 100% da smo dobili. Jer je naučno dokazano da od 5 puta jedan put moramo dobiti. Računica glasi 300 dinara minus u zagradi 10 plus 20 plus 40 plus 80 zatvorena zagrada plus 160 jednako je 310. I važno je da onda krenete s početka sa 10 dinara i tako u krug. Evo dokaza sad. Sad ću vam pokazati kako da zaradite, to jest primjer. Evo sad igricu. Krenuli smo playa, nismo uložili, nema veze. Dobili da smo igrali na crveno. Mi ćemo sad igrati na crveno, znači igramo 10 dinara. Idemo na play i sada čekamo. Dobili smo. Znači nismo ništa dobili. Sada dupliramo. Idemo play. Opet nismo dobili, nema veze. Opet dupliramo, znači sad je 40, kao što sam rekao. 40 smo sada uložili. Također nismo dobili. I sada opet dupliramo, to je sad idemo na 80. Sada 100% dobijamo, znači. Haha, nismo dobili crveno. Ali nema veze, 160, znači. A mi imamo samo 150, nema veze. Bio sam pravu, da smo imali 160, sad bi bili u plusu. Nema veze, iz početka znači. Ako imate samo 300, nekada poželjno igrate ili sa 5 ili sa 10. Ja sam počeo sa 10, a mogu sam sa 5, nema veze. Evo, krećemo sa 10, znači dinara i idemo play. Dobili nismo, idemo opet na crveno i sada 20. Evo sad smo u plusu smo 10, a počeli smo znači sa 10, lepo sam rekao. Evo opet sa 10. Također opet smo dobili znači 20. Evo 10 opet. Znači sada nismo dobili. Onda opet dupliramo i idemo na play.
Uglavnom uvek ste u plusu i nema šanse da izgubite. Samo nemojte da počinjete preko 10, počnite ili sa 5 ili sa 10. To je moja preporuka. Ako imate, na primjer, 5000 dinara, onda počnite upam sa 100 dinara, pa uvećajte. Uvek, znači, duplirate i nikad nemojte da menjate boju. Znači, ako ste izgubili, na primjer, 200 dinara, uplatite onda na 400. Ako izgubite 400, uplatite 800. Ako izgubite 800, uplatite 1600. I to je mudrost cijela. Da, pozdravljam ekipu sa balkanskih youtubera i pozivam vas da lajkujete moju Facebook stranicu Max TV koja se nalazi u deskripciji videa. Subscribeujte moj kanal jer ćemo uskoro objaviti nove klipove kako isto zaraditi. I šerujte klip da bi ostali ljudi zaradili neke pare i da naša država ne bi bila siromašna više, ako Bog da. Ako mi ne verujete, prvo probajte neku igricu kao što je ova, pa tek se onda obogatite. Hvala, do sljedećeg viđenja. Ćao.